Assalamu alaikum guys, alhamdulillah, I'm currently here in Indonesia in one of the poverty-stricken areas, and right now we are inaugurating Masjid As-Sakina. Alhamdulillah, this is the official handover of this masjid. As you can see in my hand is the plug for this masjid, Masjid As-Sakina. Inshallah, this is the official handover. Jazakallah khair once again. Munya tak kelih dan nyo memang masyarakat sendiri yang pegat masjid rasa-rasa jih payah tangguh karena memang keadaan masyarakat di Tino dari segi ekonomi agak kurang karena memang pekerjaan sehari-hari kebanyakan daripada mereka yaitu para petani. Alhamdulillah dengan pembangunan masjidnya yang mana barokah masyarakat datang hotel gejak Jumaat cukup jauh. Dengan adanya masjid di kampung ini, masyarakat Datagasa dan sekitarnya sudah sangat membantu terutama sekali pada hari Jumaat dan solat-solat yang lainnya. Just outside the masjid after the inauguration, we are handing out hundreds of food packs, and each food pack contains local delicacies such as noodles, rice, etc., eggs. Alhamdulillah sudah saya terima dengan lapang dada, senangnya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang memberi. Just wanted to say Jazakallah khair to Global Ihsan Relief and to the donors who have made this possible. May Allah bless you, may Allah accept it from you. But please guys, we are helping not only people here in Indonesia, but also people in Gaza, Yemen, Syria and all around the world. Continue supporting, continue donating, continue saving lives. Assalamu alaikum.